Itura-ini ria gitathi-ini Kamakwa Nyeri, maithori na kieha igumeire andu a nyumba ya uria urari chifu wa Kamakwa Peter Kimiti na uria woragirwo muthenya wa aramithi kiumia kiu kirathirire. Minister wa ugitiri Dr Fred Matiang'i uria gwikinyitie mucii-ini uyu augite Ekuirwo atano aria makuruhanitio na njuragano-ino nimarikitie guikio ngono. Huwezi kuua chifu wetu alafu fikiri eti tutakaa chini na wewe kufanya story. Riu Matiang'i yarutire aikaria Nyeri mukana mururu wa kwambika birigiceni ya ugitiri niguo gutigirira nimanyitukia aria magikorwo manyitire itemi kuraga chifu uyu na oho gutegura mitego ya aria angi magikorwo makibanga guthararia thayo na ugitiri mwena ucio. Na tumekubaliana na Inspector General wako hapa leo na watu wa CID na kila mtu. We will follow these people. We will get each one of these people wherever they are. We will get them. Uwezi kuwa chief wetu eti ucheze na sisi. Hii maneno uwezi kukubali. Nilisema hivi wananchi. Si mumetuita kazi hapa. Wakuwa chief wetu. Sio? Haya mtu asipige nduru. Mumetuita kazi. Gavana wa Nyeri Kahiga ni anyitete mbaru gutafanio kwa birigiceni ino akioria afitha augitiri kuruta wira uyu kihinyo. Usalama wa Wakenya na usalama wa wananchi wetu hatutajadili na majangili. Hakuna. We will not secede even 1 inch. Na tutikometekeria ati tumere tutirekaga uria twagireire ni undu wao. Machifu maingi makoretwo hatikaine ni gukorwo mari muhari-ini wa mbere hari kuhurana na wiki nae o undu umwe na thuguri ya njohi cia ibango. Ngiribotera Inooro TV getwo Karo Kenyugo Mwaura.